sibingelele babukele emakhaya sifikile la silikwa news silikwa TV sofuna ukuthola ukuthi ngabe umphumela we-case laMthokozisi owayelimaziwe nomathandane wakhe asho ukuthi kwenzakaleni nangusisi ngaye sifuna ukumuzwa. Hello baby, how are you? Please come and say fahla fahla here. If you want, unjani sisi? Yaphila njani? Ngicela usho ukuthi ubani uhlala phi nizengani mhlawumbe? Sibongela ngamakhubu ngihlala Standerton. Sebenza e-Victim Empowerment Center. Sidila nge-GBV. So la size la case yaMthokozisi. Lo bambulele kabuhlungu. So nje ngithi nje no bail. No bail. Nabo futhi badala laba abantu laba bahlale lapha bayadeserve vele ukuhlala lapha ya. Usho kanje sister. Babonile abantu ukuthi bayingozi vele bazosilimaza kwanatha ba right manje ungichazele mekungathiwa bathi bayabanika le bail nithi nina anifuni ukuthi bayithole baphuma kumuphi umnyango osilathini amaphoyisa yabopha mase suphula thina umthetho angeke amaphoyisa asibophe sibe sila ku right kusho ukuthi ku right ukuthi balimaza umthetho right sengisho ukuthi kumele uqine umthetho phela nami nginawe ngithi no hayi mara kusho ukuthi phela umthetho uzosifeyila ke lapho ke baphuma wabanika ibail futhi nje bengadingi ukuthi kuze kube neprocess baloku balandiswa attend bekumele baboshwe same day bangaphumi same day senze njani kanjani hayi akunankinga sisazawulika futhi kule ntombazane bona nkosama bahlali bayadeserve vele ukuhlala bakhona bayingozi vele esidalo so ukuhlala kwabo ukusindeka ukuhlala kwabo ukwanda kwethu siba safe futhi phela bese siyasaba manje thiwa futhi abahambe bengisafuna ukubuza lokho ukuthi what do you make of the fact ukuthi bangokufika and bafikelana ngosami abahambe futhi asingabe nesikhobo sentambo siyabuya hayi asithembe because basathi bakhipha futhi still vele angithi kuthiwe abanye babo ungazi ukuthi yibo bonke na bake babulala before banamacala afana nawo kumele baphume ke kumele baphume umthetho uzosifeyila ke lapho umthetho uzodlala indima yawo ungasa siyabonga balotololo awudanki lapho omoya hi tololo uvalo tololo Nawungeza nje. Unjani sister, unjani my love? Unjani baby? We are here magistrate office Standerton. Sizobamela icala labuhle noMthokozisi ubuhle being a pseudonym. So umphakathi uhlangene la umphakathi unyanyile bafowethu uthi no bail uthi justice for Mthokozisi sithemba ukuthi outcome ezayo outcome wonke umuntu oyilindele yabo naku bona basabulele kwamanje basabulele come Tathi Mike uyibingelelele usho ukuthi ubani mhlalaphi ufisa ukubonakalani ngalento eyenzakala namhlanje yabo Sanibonani igama lami nguMakhosazana ngwakaMaseko ngiwakhona khona lana eStandardton into eyenzeka namhlanje ngifisa ngathi igila mkhuba zingahlala zingaphumi zingayitholi ibail ngoba kuyabonakalisa ukuthi bezele ukuzomosha la emhlabeni abezanga ngesihle ngoba kwalapha baphuma khona banamacala acishe afana nawona lawo baphume ngamabail babalekile so mabangaze baphume kusho ukuthi banengi imindeni eyizokhala ikhale ngalabantu laba so namhlanje ngithi abangaphumi ngithi no bail ngithi justice for umthoko nobuhle ngiyabonga boboshwa nje ngomampela yazi ngiyazi ukuthi akumelanga usound biased and stuff nanani kodwa la
boboshwa labantu ngoba wonke umphakathi ukhuluma into eyi-one and it's quite sad ukuthola ukuthi these people actually have a very similar case or izinto ezicishe ngathi zifana nayo lento le. So if ukuthi those magistrates or lawo makhotha akhonile ukubakhipha the time then base bakhona ukuthi bazobuya bamoshe, it would be in the best interest of umphakathi ukuthi bahlale ngaphakathi nokuthi abanye abantu babe safe, because I think that's how people feel about this thing. Nani yeah, ake sizwe ukuthi khona umunye uzizwako or kanjani nani hey ngoba bashanga amahloni labantu bayabhora. Sanibonani, igama lami uGabsile ngihlala khona la eStanderton eStation 8. Namhlanje sila ecourt mayelana necase yaMthoko ongasekho emhlabeni obulawe ilabantu ba illegal abawala eSouth Africa ngokomthetho. La ngihamba nosisami uKamu ngizombuza ukuthi nje ngalesi mesenzakala la yena uzizwa kanjani because isumphakathi nje asikho right sonke sizubhlungu and some of us we know uNtombi and we know uGayi futhi naye kakhulu besimbuka nalapha ebholeni kulikwa City adlala ibhola kakhulu. Wena sisi Kamu njengoba ula namhlanje uzizwa kanjani? Ngizizwa ngihlukumezekile kakhulu emoyeni ngalento eyenzakile la. Ngihlukumezekile kakhulu seswami emoyeni. So wena yiphi mhlambe imessage ofuna ukundlulisele umphakathini or ku future
future people or whatever ezayo wena yini ofuna ukuyindlulisa nje ebantwini abanqane abasakhula? Engayindlulisa kakhulu emphakathini ukuthi sithandane sibumbane size umphakathi. So okay kusenjalo ngendaba yalabantu abala eSouth Africa ngokomthetho wena uzizwa kanjani yini ofuna ukuyisho? Mina ngokwami bengasho ukuthi mina ngicela baphindele emakhaya bahamba emakhaya wena uthini? Cela babuyele emuva ngoba simoshile kakhulu. Okay siswami siyabonga. Ana ngihamba no Charles esimazi ngoba Umsibi. Baba Umsibi njengoba sila namhlanje uzizwa kanjani? Ngizizwa ngibhlungu ukuthi abantu babulele umuntu wathi asimazi ukuthi bekazoba yini emndenini wakhe ngendlela abamthanda ngayo. So ibhlungu amampela into yenzakalayo. Okay so wena Baba Umsibi ngathi babutshali because lela babutshali libinzima yana Baba Umsibi. Okay because nakuwe uthi kubhlungu so iphi mhlambe into ofuna ukuthi njengomphakathi thina sibanqane uthi uyidlulise kithi? Mina ngicela ukuthi justice idlale nje indima yayo kulabantu ngoba kubhlungu amampela ukuthi babona la ngaphandle thina labantu angeke size sijabule nokujabula ngoba lento le inzima amampela. Okay nabangaphuma labantu ngoba basabulele nokho kufanele senze njani thina? Yiphi into efanele siyenze thina ukuthi ukuze labantu ukuthi babonakala bajeza fanele bajezele icala lapha umuntu akajezele icala lakhe. Okay Baba Charles ngiyakuzwa bese masibuya ngapha ke esandleni somthetho kakhulu ikuphi la kumele baqinise khona because siyabona ngithi ukuthi isandla somthetho side sona mara ngakithi ngathi siba sifisha kancane siba side only mawugangila ngithi so wena uthini? Mina yikho into engayikhuluma kakhulu abantu abanamandla kakhulu icourt yini amandla noma ungabopha wena uqeda kubopha ungabopha manje uthi nasoqeda kubopha bese ndani icourt fanele idlala indima yakhe noma umthathu wamnezi icourt wena sowusichelile ngoba ayisakufuni thina siyabopha kuphela sifake icourt yon decide ukuthi yenza njani ngomuntu. Okay Baba Umsibi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho uhambe kahle ube nosuku oluhle. Amen. Sawona Bhutila ukhuluma noGabsile wakwaSlepe ngihamba noBhutila ne sacela ukubuza njengoba ula namhlanje kahle kahle yini aim yokuthi uze la? Sanibona njani igama umfundo wakaThwala o represent EFF njengoba silana sesisolwe justice yalabafethu abambulele nabodade bethu. Okay njengoba uzolwela justice yiphi into wena oyifisa ukuthi mhlambe ngaphakathi umthetho uwenze ngoba phela ngithi sonke njengoba silana kubhlungu siyabona nje kugcwele abogogo abomkhulu wonke umuntu usuke la suka khona azena lento ukuthi sonke sizela ku ngithi for justice. So wena iliphi ungajabula uma singahamba la uzwe mapha amagama ukuthi labantu bayalithola ibail oh babuyela ngaphakathi? Cha hayi bona ibail abayideserve nje totally isifiso sokuthi sambelana sambe vele ibail ba rejectile ngoba ke la eSouth Africa wonke umuntu uvumelekile ukuthi abe nebail. So wena uzozizwa kanjani uma yena mhlambe sebabanika ibail? Yiphi into wena ezoyenzeka ngakuwe njengomphakathi o njengabahlali nene uzozizwa kanjani? phela mangathi abayabanika ibail soyithathele izandla thina soyithathele umthetho ngezandla. Okay bhuti wami siyabonga kakhulu ngovo lwakho uhambe kahle ube nosuku oluhle.
Sawubona sisi wami, la ukhuluma noGabsile wakwaSlepe ohlala khona la eStanderton. Sebenza khona la eTown. Njengoba namhlanje ngikubona umuhle kanje ugcokile umuhle iGPV. Njengoba ulake isithandwa sami, ongicocela yini ongafuna ukusicocela ngakho okuningi. Engakusho ukuqala nje ngasho ukuthi igama lami uNompumelelo kaMncube. Sebenza eStanderton Victim Empowerment Center, collaboration ehlanganisa community funds. So esingakusho thina sisebenza kakhulu ngabantu abahlukumezekile nabahlukunyezwayo nokudala behlukunyezwa. Sisiza kakhulu kulo mphakathi lowo. Then kule eyenzekile njengamanje kaMthokozisi ibe ebhlungu kakhulu nathi sithintekile singabasebenzi siphinde sibe umphakathi njengoba nathi lapha futhi asifisi ukuthi kuphinde kwenzeke lokho. Sizocela ngesihle ukuthi ikhotha ake yenze nje ubulungisa kakodwa naye. Ngisenzele ibulungiswa yonke into yethu ibulunge Standerton because ikhotha yethu yasifila every time abantu bathola amabhail umuntu abulela athola ibhail 1000. So this time sicela ukuthi ikhotha ithathe umthetho ngathi uthe ukuphakema kancane. Okay siswami ngiyakuzwa konke lokho uyachaza kodwa ngicela ukuthi ngiphinde ngikubuze la ukuthi if mayingenzeka ukuthi bayilithola ibail because angithi uyazi ukuthi umthetho South Africa wonke umuntu uvumelekile ukuthi applyele ibail. Wena njengoba usebenza ngapha kaGPV ukwaziswa kanjani? Futhi ke ngicela ukuphinde ukubuza la ukuthi usisi lo ovelele naye isigameko lesiphe mhlambe enenye indlela enithenzo ke nimsize ngayo ukuthi agcina lulama or agcine ezizwe naye ese comfortable because la khona ngiyacanga ukuthi ayikho right. No kithi kusisi lona naye kuzanye ukuthi athole icounseling yokuthi akwazi ukuthi akhona ukuthi akhulume abe right ezokwazi ukuthi asizakale ngakho konke since kwenzeke lento because vele manje itrauma yakhe it's too much so counseling yona ezomsiza kuloko kunye singaba buhlungu kakhulu yize singesikwazi ukuyithathela umthetho ngesandla kodwa nje ekugcineni kuyoba buhlungu khona mangathi abayithola ibhail and kuzoba nzima ukuthi sixole sesishaya ukuthini umthetho asikwazi ukuyithathela wona ngesandla. Okay siswami ngiyakuzwa nawe kushamu ngiyakubona uphukile ngaphakathi emoyeni sonke siphukile somphakathi ngiyabonga kakhulu sesimakhosi ube nosuku oluhle sesinompumelelo nothi makhosi kuthi ngicabanga makhosi hambe kahle ube nosuku oluhle. Igama lami nguThokozile ngakamalinga PEC member ye-ANC Women's League eMpumalanga. Okay ngiyajabula ukukwazi bengingakwazi but today sengiyakwazi. Okay mama so njengoba silana ngiyabona nje kugcwele and sonke siphukile emoyeni ukuthi mhlambe uzizwa kanjani yini ofuna ukukusho njengomama kwa-ANC. Hey mntanami lento isiphathisa amakhanda sima member ye-ANC Women's League. As the ANC Women's League, sithatha indaba ye-gender based violence very seriously. That is why each and every time sizwa ukuthi kunomama obulewe or umntwana orejiwe or ubaba ohlukunyezwayo siyasukuma size court sizokuthi so supporta it's either le victim mangabe isaphila or umndeni wale victim. Into ye-gender based violence i-decay yawa ama morals wethu singabantu abasekhlالeni. So Women's League isiphathe kabuhlungu kabi le ndaba ukuthi kube khona nje abantu abangahlalela umntwana bambulale baze bamhlinzise kwenkomo asiphathekanga kahle kakhulu. Okay mama ngiyakuzwa lapho sibhlungu kakhulu. So mama ngisacela nje ube namagama ambala ongawandlulisa kufamily yakhabo Mthoko kanye nobuhle Makhanda. Bakabo Mthoko Duduzekani inkosi khona igama lenkosi linqaba babalekela kulo bayasinda ababalekele kule gama bathembe ijustice system yase South Africa ukuthi izongenelela ngoba udaba lusemaphoyiseni. Undodakazi lo oye wahlukunyezwa sikhulekela ukuthi aphole nangaphakathi. Siyathemba ukuthi our medical teams abhizi ngaye azokhona ukuthi amlekelele bazomupha even psychological treatment because this thing is not only physical, it has touched her spirit, her soul, her mind. So kuzodingeka ukuthi umphakathi ma social worker ama NGOs adila ngale inkinga asondele kulomntwana ukuze akwazi ukuphila andlule kule ndaba. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi konke sibeke ithemba lethu kuNkulunkulu. Sazi ukuthi uNkulunkulu ungaphezukwa yonke into. So yiloko nje sikushoyo ukuthi umphakathi siyayesenza bomanyano ANC Women's League la siyokhulekela khona zonke izinto ezimbi emphakathini nokuthi kube khona ukuthula nje emphakathini. So umndeni both umndeni wakabondodakazi nakabomfana awududuzeke kakhulu. Okay mama siyabonga kakhulu ngiyabonga ngamazwi enduduzo wandlulisela kubo kaMthoko kanye kuye kabuhle. Ngiyabonga kakhulu ube nosuku oluhle. Na ube nosuku oluhle na. Manje ngihamba nobaba umfundisi kodwa bengakambuzi ukuthi baba umfundisi bani mina baba umfundisi njani? Ngiyaphila njani ngene? Ngiyaphila igama lami nguGabsile ngakwaSlepe ngisacela nawe uintroduce. Okay uPastor Mashinini Pastor VW Mashinini uchairperson weLeague Pastors Fraternal
nomfundisi eCharisma Life Christian Fellowship. Okay, ngiyajabula ukukwazi mfundisi bengakaze ngakubona but today ngiyakubona kodwa sibonana endaweni ke engekho kuhle and sihlangane ngendlela engekho kuhle. So baba mfundisi njengoba sila namhlanje ngisacela nje ukuthi nje usithi kayi 1 kayi 2 ukuthi isimo ngokubona kwakho sizolunga okwamaye sesibotha ngesilungu kodwa wena ngokubona kwakho nokuthemba kuNkulunkulu ukuthi kuzogcina kuphi. Kuzolunga ayikho into engalungi. Uma ngabe zalunga izinto ngezikhathi ze-apartheid kunezimo ezinzima la eSouth Africa. Uma ngabe zalunga izinto la eStandardton kuBulawana, uma ngabe zalunga ngabo 2009 namanje zizolunga. Okudingekayo nje ukuthi umphakathi waseLikwa ume ndawonye futhi umele nje iqiniso nanokuthi ijustice ifezeke. And especially this country has got a constitution. Kubalekile ukuthi we need to hold our government and all the structures accountable. Ekutheni constitution ne rule of law iapply ienforce kuzo zonke izinto ezimekhona, especially kule case njengale. This is a very painful case lapho khona umzali elahlekelwe ingane yakhe ngendlela ebhlungu ngalendlela le. So sifisa ukuthi nje ijustice system ibheke nje ukuthi ama merits we case athini and ijustice yenzeke for the sake of umzali walengane and nathi sonke njengeLikwa ukuze siphile kahle nje si safe in our town. So I believe ukuthi kuzolunga as long as njengabahlali baseLikwa siphutha ipressure lapho kufanele khona, siphutha ipressure khona for justice system ne rule of law uku-enforce kwayo. I believe ukuthi kuzolunga, fanele na kanjani kulunga. Okay baba ngiyakuzwa la baba mfundisi. So ngicela uphinde futhi ke ngibe nomunye umbuzo ngithi njengoba ubaba ngithi ubaba ekhaya ubaba einganeni zakho iphi amazwi okugqugquzela mhlawumbe ingane zamantombazane ezabafana ukuze singa end up sesigcina sikulesimo lesi esikuso because asiceleli isimo kodwa siyenzeka and senzeka ngasikhathi thizeni ngoba ngaleso sikhathi leso kusuke kuyikhathi ezinzima sekuyisikhathi zokulala kwabantu. Wena njengobaba iyiphi into ongafisa ukuthi sikhule ngayo nathi ngoba sisesebancane and sisakhula and nathi sisazoba nengane futhi? Yeah, iqiniso fanele sibhekane nalo nje njengomphakathi njengesizwe nje ukuthi kubalekile ukuthi emakhaya kube nemithetho ekhaya. Yabona ngikhule ekhaya nje lapho khona ubaba wami wayesho kahle ukuthi umuntu ohamba ebusuku uyena kuphela njengobaba, ingane fanele zibe sekhaya ngesikhathi esithize. Lento le ingabuka ngathi old fashioned kodwa into ebalekile emphakathini nasemndenini. Fanele sike enforce lokho ukuthi sibe disciplined ukuthi ngezikhathi ezithize fanele sibe sesekhaya okungenani abantu abangaphandle abahamba ngaphandle ngaleso sikhathi, abantu abenza imisebenzi ethize ukuze siphephe ezintweni ezingahle zivele ezinjengalezi, because kunabantu abayidlamlilo la ngaphandle abangeke babheke nje ukuthi wena ola ngaphandle awuhlosanga lutho okubi, bazowenza okubi kuwe. So for your own safety, uma ingane abafana amantombazane uma ngabe kushona ilanga ngane zakwethu asiyiqoqeni sibe sekhaya unless kunesimo esingaphezulu kwamandla ukuthi fanele ube ngaphandle. Ukuphila nje impilo nje eyenza ukuthi iLikwa ibe safe kubalekile. That discipline nabazali singasabi uku-enforce umthetho ukuthi la ekhaya fanele ingane ngesikhathi esithize zibe zikhona, nathi sibe naleyo discipline leyo. Nokukhula phakathi kwaleso simo leso kuyakusiza noma somdala. So ngiyaqhuquzela kakhulu einganeni zethu, amadodana ethu namadodakazi ethu ukuthi have that kind of a limit empilweni ukuthi ngesikhathi esithize ngisekhaya ukuthi nokuthi angikwenzi because of my age or because of 1 2 and 3, because uma ngenza ukuthi I will not be safe noma ngizolimala. So lokho kubalekile kakhulu ukwenza ukuthi umehluko ube khona ekuphepheni kweimpilo zethu especially emadodana namadodakazi ethu. That's very much important. Okay baba mfundisi ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, ngathi ungaba nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi nibusise. Siyabonga. Sawubona babluwi la ukhuluma noGabsile wakhona khona la eStandardton, ngihlala khona la eSakhile eStation 8. Babluwi ngiyazi abaningi bayakwazi kodwa namhlanje besacela ukukubuza nje ngesimo ngikubona wakho isimo ukuthi mhlambe kwenzakalani, usicocele kabanzi usichazele keze nabasemakhaya bakhona ukunderstand ukuthi njengoba sila kahle kahle kwenzakalani. Ngithanda ukubingelela ababukeli
namhlanje sihlangene la as amalungu omphakathi waseLikwa across all political formations and ama NGO ahlukene esihlangene ngakho ukuzolwisana nobudlova nobugebengu obusebudlangile endaweni yakithi. Namuhla kuzovela ababulala abawu6 ababulala uMthokozi Shabanga banyukubeza nomhlekisi ohlekisana naye uNobuhle bazo applyela ibail. Ubukhona bethu ke la ukuzolwisana nokuthi abakwazi ukuthola ibail ngoba abanye babo benze lecala basemabhailini for amacala afana nalawa abawenze kwezinye indawo. Okwesibili okunye sikuzele la ukuzohlangana njengomphakathi ukuthi sithi enough it's enough. Sikhathela ukuphila kabuhlungu endaweni zethu, sikhathela ukuhamba kabuhlungu, abantu bahlukunyezwa babulala kungabikho consequences. Ukuzocela amaphoyisa kanye necourt ukuthi abathathe ama case e violent crime nama case e gender based violence very serious. Okay, ngiyakuzwa lapha Buthabethe kakhulu and kuyasithinta nathi sibancane ngoba bona laba uMthoko uyintanga yethu kakhulu. So ngibona ngathi baba uMthoko nje sinqampule ngoba ngathi bayacela nangaye. Okay, yeah, ngiyabonga sisukule. Ayibanike thina sisenze. Okwesibili esikufunayo yilokho ukuthi abawahotise ama-application abebail so that babuyele phakathi bahlale lapha phakathi balinde ukuthethwa kwecala bazogwetshwa. So sizothola-ke i-outcome eyenzeke phakathi thina besilangaphandle. Okay, asilaleleni i-outcome. Ngicela ama-state asingahambi sime so that sizothola i-direction yokuthi sizohamba njani. Amandla! 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 Mina singabulala iphase? Phansi ngobadla kuliphansi? Angithi thina as South Africans mangabe sijabulile siyacula. Noma ngabe mhlambe siset siyacula. Ngoba ngicula le ngoma le actually I'm saying let us unite as Likwa, let us unite as South Africans. Ngiyabonga nje ukubona inamba engaka ekhona namhlanje la icourt to support the family yakamtho, to support the family Nobuhle, to support all the victims. Bengisashilo ekseni ukuthi even last day by this time we were here at court ngesikhathi kubulewe ubuhle. I am seeing ubaba kaBuhle lapha if I'm not mistaken. And we are still seeking justice for ubuhle and all the victims. What I wish to bring in mphakathi waseLikwa njengoba sesisukume kanje asingasahlehlini sibuyele emuva. Okwenzekile ke la ngaphakathi bavelile abasolwa bawu6 njengoba sazi laba abawu5 ama illegal immigrants. They are from Lesotho. And bala ngokungemthetho. Bese kuzwisa ubhlungu ke oyedwa wabo he is a South African. So therefore mphakathi wakithi kuyasho ukuthi ke nathi khona abethu abala ekhaya abayiphathe problem ngoba yibo abahlangana nabantu bokufika besebenza into eziro. Kodwa ke is our responsibility ukuthi from today uma ngabe sihamba sibuyele emakhaya
sithini-ke likwa sithi sithulile nje siyabonga-ke ukuthi amaphoyisa ethu awenzile umsebenzi ngoba naba baboshiwe ngoba baqala babopha abawu-2 le-4 le bekathi ngakatholakala ngokusebenza kanzima kwawo amaphoyisa le-4 ebesiyatholakala and bababophe indatha kusa sebethi bayabaleka. So therefore siyawubonga umsebenzi omuhle owenziwa amaphoyisa. Inselela-ke manje seyisele kuphi la ecourt ukuthi kube yibo-ke abazodila nabo bakhiphe isigwebo sokuthi sedilika jele. Kahle ukube bekuya ngami ngabe siyaqala singabahlali base-South Africa sitshela ugovernment ukuthi-ke kumele aconsider ukubuyisa isigwebo sendawo ngoba kuyabonakala ukuthi lezi igwebo lezi igilamkhuba abayisali. Ngibonile-ke emphakathi ey'ndabeni ukuthi i-Hartsibande region in terms of ama-rape cases kusho ukuthi eMpumalanga sihamba phambili. And engifisa ukukusho kini ukuthi ama-cases amaningi angenayo la ecourt kudlengula abantwana abancane. We may be here today as umphakathi sihlangane kanje kodwa thina as ama-activists we are always here every day ngoba usuku nesuku kunecala elisha elivuliwe umuntu wesifazane udlenguliwe okubuhlungu kakhulu abantwana. Bengicela ukuthi le issue le singayithathi kancane. Bengicela abazali ukuthi sinakele nabantwana bethu. Ngiyazi ukuthi thina sikhule nabazali abanolaka besisaba ukukhuluma nabo. Kodwa mina bengicela ukuthi thina abazali bale generation le asibeni abangani nabantwana bethu ukuze bakwazi ukuthi noma ngabe sekuvelile bakwazi ukukhuluma nathi. Ngoba ama-numbers lawa i-state esikhishiwe is only reported cases. And siyazi ukuthi maningi ama-case angaripotwanga. And uma ngaba ama-cases angaripotwanga kusho ukuthi i-victim ayiluthola usizo. And kubalulekile ukuthi-ke uma ngabe kwenzekile bese uyalithola usizo ngoba uma ngabe ungakhulumi ufela ngaphakathi ngeke uze ulapheke. Okunye ngizocela ke mphakathi njengoba sila sonke masibeni ama-activists all of us. Masibeni ama-activists ekhoneni lakho lapha ukhona iba i-activist and be the voice. Siyabonga ukuthi at least siyabona inamba yama-organizations aregister ama-NPO abhekene nokulwela kokubulawa nokudlengula kwabantwana ayanda. Besicela ukuthi lama-organizations lawo awasondele sibambisaneni. Bathi 2 hands are better than 1. Meaning uma ngabe going to multiply ourselves umsebenzi omkhulu sizowenza and nomehluko sizowenza. Yilo ke engikucelayo mphakathi waseLikwa. La ngaphakathi ke bangeyile abasolwa bathi ibheli cha abasayi-applyeli. Okusho ukuthi ukuba khona kwenu la ngaphandle babonile futhi bazwile. Bengicela ukuthi nishayeleni izandla. So mphakathi lokhu ngathini is proof yokuthi uma ngabe sisukuma sizi-organize sibambisene akukho kuzosihlula. Nako lokhu kwama-illegal foreigners ukuthi ahambe esitanda thola ngeke kusihlule. Siyawacela-ke wonke ama-department
President simzwile izolo ukhulumile siyak-acknowledge akushoyo kodwa thina sithi sizobalekelela angeke sibayekele bazenzele bebodwa ngoba vele kahle hle sekulate kakhulu manje so ke siyacela ukuthi ke wonke ama-department your home affairs your SAPS our municipality because u-MMC waka community safety and security kahle eyakhe so siyacela ke ukuthi before sizilida singumphakathi sicela ukuthi ke baqale basibize ngoba vele sithi enough is enough ngoba sithi enough is enough and okwenzakalayo lawo emadorobha siyabona ukuthi vele sebaqalile ngithi and basuka lapho esekuliwa khona okusho ukuthi thina-ke nathi we must push back and sasibonile ukuthi ngathini ukuba khona kwabo sekwenze umonakalo ongakanani asisakwazeki ukuthi bese sesiyahlala silinde futhi omunye umonakalo we must start now we must act now ngibonga kakhulu ububuchazi oh okay buchazi ubuchazi bengifuna nje ukumbonga asaphila ngimupha ama-flowers akhe umsebenzi awenzayo emphakathini mkhulu kakhulu bengicela ukuthi simsupporte bengicela ukuthi bonke labantu abasukumayo emphakathini kube khona mhlawumbe umehluko abawenzayo asibajoyineli so that izandla zizowanda nomehluko ngathini sizowubona sibasupporteni ngiyabonga kakhulu amandla phakama likophakama hambana likobambana icala lizobuya again ngomhla ka-29 kuJulayi kodwa sizowenza amanye ama-announcement because remember ekuseni ngiye ngasho ngathi icala labuhle owabulawa last year by this time abasolwa bayabuya idate ubaphabe nge-8 zakaJulayi and okusizwisa ubuhlungu kakhulu bafuna ukuri-aplya for i-bail ngabamagama okusho ukuthi abazisoli uma ngabe bona bathi basafuna ukuphuma babuye emphakathini therefore umsebenzi wethu-ke ukuthi siphinde futhi sibuye so that bazosizwa bese baya-withdraw njengalaba aba-withdrawile so ngibonga kakhulu ithuba nange-report amanye ama-cases mhlambe sisazoshare ama-date wawo bengicela ukuthi nama-poster lawo uma ngabe niwabona ukuthi kune-case ethize siyazi ukuthi abanye bayasebenza and angeke siphumelele sonke kodwa noma ngabe siyafika siwu-15 noma siwu-20 or siyi-30 umehluko sizobe ngathini siwenza uma ngabe iposter isheriwe ku-WhatsApp nawe sherela abanye naku-Facebook kanjalo ngaleyo ndlela leyo iLigwa is going to be a better town and be a safe place for all of us ngiyabonga mandla asishayeleni izandla mphakathi besingeke simoreke kangaka simorakalela amahhala ngiye ngasho-ke ekuseni ukuthi ama-options ayi-2 boni ama-options ayi-2 A1 yileyo ukuthi ikhotho ingabaniki i-bail obona basihoqisele i-application ye-bail bakhethe ukuthi bafuna ukuhlala phakathi noma bafuna ukuza kithi so bakhethile ukuthi bakhethe ukuhlala phakathi ngoba bayasaba so sesiwinileke le ibhetli yokuqala sisamelwe yimpi okwamanje we've just won a battle we still have to go and win the war. The war will be the day they are sentenced to life imprisonment. The war will be when bonke laba babulele ubuhle are also sentenced. Laba badlwengule unobuhle nabo they should be sentenced. That is the war we want to win. So mphakathi ke sicela ukuthi ke sizobonga
ukuthi nonke there's a lot you could have done today ebeningakhetha ukukwenza but navuka ekseni naye stadium naye Roy Kopene erenkini naye 6 Kabinda naye Vodacom nahlala emakhazeni nalindi transport basigebenga ngetransport yangafika mara naqhubeka nalinda sayithola itransport naqhubeka nagibela neza ngibonga kakhulu we really appreciate that ukuthi nisinikele ngalendlela ngiyazi ukuthi laba base 6 ngibavimbe sengibavimba kaningi bathi bayidla ngeenyawo ngiyazi ukuthi nina base 6 bese nifuna ukuhamba ngeenyawo mara-ke ngiyabonga ukuthi isicelo sami nisizwile ukuthi asikwazi ukubhadala leya bhasi siyibhadalela mahala so ngiyabonga ukuthi nisizwe so esizokwenza-ke manje u-executive mayor uzoza azobonga then uma aqeda kubonga ngicela ukuthi sizoya lapha abadinga amanzi bazothatha amanzi laphaya emotweni lemnyama elapha ngomva bazothatha amanzi then bese siyacula sithatha amanzi siyema bese siyacula sizoyehlukana erenkini angithi sidibanele erenkini sizondlula erenkini bakhona-ke labe bathi bacela sidlule ngase-tourist manje ngiyasaba mani ukuthi niye ngase-tourist okay asenze nje kubalulekile ukuthi nale route le ndlela esiyi-aplayele ngoba ukuze simashe kose si-aplaye sisho ukuthi sizohamba ngayiphi indlela so that namaphoyisa azosicheka ngayo ukuthi sihamba ngayo isicelo sami yeyini senzongifaka enkingeni nina isicelo sami leso ukuthi siyahamba siye-FNB siyajika sibuya la bakhosi bami sibuya la kule ndlela le sesiyehla siyerenkini asiyindawo asenzi next siyacula siyabuya wena raba wena so ngicela ukuthi nginikwe executive mayor abonge bese siphuza amanzi then bese siyahamba siyogibela itransport esize ngayo erenkini asinike ne-executive mayor ithuba masithathe lethuba sibingelele bonke Comrade Mandla ngicela umise lapho kancane ngicela nime kancane emanzini nizoya manje ngicela nime kancane asimeni kancane Siyabonga kakhulu amalungu omphakathi wonke akhona la wonke ama-political formation abafundisi abadidiyeli bohlelo siyabonga kakhulu sitshengise ukubambana elikwa kunomoya ongenayo la ilikwa enguzwayo ukubambana bengicela ukuthi lo moya ongenayo ukubambana singawuyeki ukuze lo funa ukusihlukanisa abonakala ukuthi offside sonke siya one direction all voices siyakhuluma same we are reading from the same script so ngibonga kakhulu sibambisane siqhubeke siye phambili bengicela futhi ngigcizelele ukuthi kulama date alandelayo lamaqala siyacela ukuthi siphinde sibe khona ngoba umdlalo usukile this is the first half sisaya ku second half until abenzi kokubi bagqunywa ejele udili kajele ngeke siphumule into zasenza sihlale siphapheme ukuthi nabo bakagwetshwa nabagwetshwa siyesasho lana siqala ukuthi uma ubufakazi bugcwele sisilindeni abagwetshwa abantu ijustice serve for all the victims siyabonga kakhulu siyabonga alright mphakathi ngicela singakhohlwa-ke ngolwesithathu ikhesi yalaba ababulala ufikile nabo ba-aplayela ibail sizobe sikhona la bese kuba nge-8 zikaJulayi siyabuya la for ikhesi yalaba ababulala ubuhle ngeyi-29 siyabuya la for ikhesi yalaba ababulala umthokozi